قول ابن عباس في وتر الصحابة لما نزلت سورة المزمل. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولها وآخرها سنة. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma aytadi, Muzammil suresi düşkönde sahabalar taravih namazına çoğulganday tahajjud namazını çoğulup okuşçular. Bir yıl boyu şunday boldu. Tahajjudu Ebu Bekir'in ve Umar radıyallahu anhuma. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Umar radıyallahu anhumanın tahajjud namazı. Akhraca ibn Abi Şeybete an Yahya ibn Sa'id an Ebu Bekir radıyallahu anhu ennehu kana yutiru awwalel leyl ve kana iza qama yusalli salla rak'atayn. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anhu tünnün birinci bölümünde vitir namazını okup jatçılı, anan tünnün üçüncü bölümünde turup tahajjud namazını iki reketten okuçular. Ve kana Umar ibn al-Khattab yusalli min el-leyl ma şa'a Allahu en yusalli hatta iza kana nisful leyli ayqada ahlehu lis-salati thumma yaqulu lahum as-salah ve yatlu hadihi al-aya ve amur ahlaka bis-salati ila kavlihi vel akibetu lit-takva. Hazreti Umar radıyallahu anhu olsa tünümene namaz okup tünnün jarmına çeyin namaz okugandan soň üy bülösüne oýgotçular. Anan uşul ayatты okuytele. Allah Taala Kur'anda aytkan üy bülöňdü namazga höküm berginin dep. Uşul ayatты okuytele, üy bülösün namazga oýgotçular. Akhraja Tabrani an Alqamah ibn Qays qal bittu ma Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu leyleten faqama awwal el-leyl thumma qama yusalli fakana yaqra'u qira'atal imami fi mescidi hayyihi yurattilu ve la yerci'u. Hazret Alqama ibn Qays aytadi, men Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun uyuna bir keche konak boldum. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu tünnün birinci bölümünde turdu. Tahajjud namazını başladı. Meçitte imam namazda Kur'an okuganday şaşbastan akırın ünün çıkarıp Kur'an okup tahajjud namazını okudu. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalardan tahajjud namazını okugandığı, janaga kızıkkandıkları, jana başında tahajjud namazının farz bolgandygyny bilsek bolot, bul kançalyk zarıl namaz ekenligi. Tahajjud namazı bul kajettүүлөрдүn kajetin бүтүrүүчү, günөөsü barlardын günөөsүn keçirilүүsüne bolgon namaz. Jana Allah'tan bir nerseni sorap alayın deş üçün Allah Taala bergen namaz. Tahajjud namazını albatta her bir adam okuymun dep niyet kılsa Allah Taala mümkünçülük beret. Tahajjudga turganın sıylığı soğubu şunçalık köp, sahabalar öte kızıkçılar. Tahajjudga turganda 2 reket okusak dagı, 4 reket okusak dagı, 6-8 reket okusak dagı tahajjud bolot. Tahajjud degeni tünkü namaz, bagında taң atkanga çeyinki okula turgan namaz. Oşol kezde Allah Taala jar salıp aytat, bardyk el jurt kalayık uktap jatkanda, barby bir kajetin suragan, barby bir günөөsүнөн keçirim suragan, oşonun suroosun duasyny kabul alayın dep. Attin köpdögen adamlar uktap jatkan bolabыз. Oşonduktan tünkü namazlarga niyet kılalı, az ele vakit ketet. Aşıp ketse bir yarım saat vakit ketet. Allah Taala meni bağırlaşıp alıp, kajetlerimiz albatta öte köp. Oşol kezde dua kılıp, Allah Taala'dan sorap, Allah Taala senin pendelerin ayabay köp, birok meseleni bütüre turgan senden başka hiç kim yok dep Allah Taala'ga kayrılıp dua kılışыбыз керек. Allah Taala'ga dua kılıp kayrıla turganlar köp. Oşolordun katarında men dagı meni ya Allah dep dua kılıp dua kılganda birinçili özümüzge emes, balkim bardyk ümmetke, жалпы adam zatını hidayatına, yaşagan өлköbüzdün imandуулугуна, тынчтыгына, anan yaşagan şaharыбызга, үй бүлөбүзгө, туугандарыбызга, кошуналарыбызга, досторубузга эң акырында өзүбүзгө дуа кылсак, ошого чейин периштелер бизге дуа кылып жаткан болот да. Себеби качан адам өзүнө дуа кылса эле, өзүнө эле өзүн жок дегенде дуада кичине берешен болушубуз керек. Башка нерседе берешен боло албайбыз. Дуа кылганда кичине берешен болсок, жалпы элге, аттарын атап тааныгандарга, кошуналарга, туугандарга, досторубузга, жамааттагыларыбызга аттарын атап дуа кылып турган болсок, ошол кезде биз бирөөгө дуа кылганда периштелер бизге дуа кылып жаткан болот. Ошого иншалла ниет кылалы барыбыз. Сахабалардын хикаятын баштаган кезде биз айттык элек, сахабалар ушундай адамдар, Аллах алардан разы болгон. Ким алардын жолун жолдосо, Аллах алардан да разы болот. Жолун эмнеде жолдойт? Алар кылган жакшылыкты жасап туруп ээрчип жолдойт. Албетте аттарын койгондагы жакшы, сахабалардын аттарын койгон, бирок сахабалардын жасаганын жасап ээрчиген бул эң абзел нерсе.